on bambetaga Denis Mutuma Muthomi mutetheri wetu rutero mathithio Jacqueline Makena kugwatogeni twetanambira na tata cietu cia Meru TV utuko twambirie na ripoti ya Kieba kuma Ntereche Igembe North ni arerwa ngiro karia rwa SOG munene sinibombeta kuthura bagitema ntame Ntereche kubusira Rwanda rantu betwe ikiongo Ntereche Igembe North na bobo ni nyuma kwerekana ne barathite murithio mwana kumuraga na nkuruki gutiga bange na maringa ngo kathuma ne kare kare umbeta kuthura rikimenerwo ni akari mwana arithi banterizi bakionania kuga ati thirikari nene ni ethirwe kibatezaniria na nkuruki ebakiromba thirikari gutigira iteguikia ukari kiri tauni ende ne guchokia ukaria na ndo andeu na raba kugani no kwena thina cia ukaria ora guturugurira teto cieto cio tukubona arua ne mukiri wa Nkunja kuma Ntereu Chegembe moro wakidio na ntu baunda urwa na inya ba yugamutu baratora bara eta yonge ba dinga tukulutu na utura gwera nau ai na dhimo bara yuga madhimo kidhomba turatoroka ginya weta ntamba ginya weta ende bibyo ndiari yangu riara na ntu amuthemba yugo bauba gwe bagivamia manyata na askari barwangiro SOG amwe na NIS baraberungurwa rwangiro karia amwe na thirikari nene batemeze ntamenterese kupusira Rwanda rwanto beto ekiongo Igembe North na arabarathite murithi umwe mukokwa na utia bangi bena maringangirwa na kinya ko bakamatira intobyo birabailikitha cia biorithi araba baithukire kimanyata yo na arabarara ng'ombe na indi nyuma ya ikarikari riboti iraumira ya kuwate ni maitha borwete untu arithi amwe na atongoria baumirite na kuriana nontubu gendi aritie ne borisi kuya ko kubamia arithi nkathathene bakacoka bakaura arithi na bakorwa bamwe bakoya intobio to baetabio na batega arithi bakoya bya bikarace ng'ombe kari ba SOG na baba wetu NIS begite bakafamia manyata ya bakenga askari ba KPR na bakenga ginya arithi na bakorwa murithi umwe na intobia kuriarania kwetweka kwina report yeyete ekaua arithi ba ni magaindi angwenda gwira thirikari antu ba borwe muntu oroi te mugaindi murithi una ng'ombe ciawe na antu bara bagarite ng'ombe ini antu ba KPR kou waziri wetu Murukomen na inspector of police Kanja information yupo kwawa ke compromised ita membi ne kunenganwa ni antu barabara opposition kenda babu ya kuura antu barabara benu askari baraba intelligent ne koskira special ke kurwa no gaindi kitawa SOG barokere rukiri tuko tha 11 tariki 13 beya borwa murithi yetu achoka boyeria boye nyamitu na nyamira ira yari thibetu ya chibatu ya roba kareterwa na thimu cietu boya cionthe ende bira bia ndiaririe nigako twikire twikuona taarifa kaua ne magaindi borwa kana bandits sasa kitendo hiki serikali imetuwekea kusema ati ni magaindi. Hiyo kitendo tunakanusa. Sisi sio magaindi, sisi ni wasungaji. Katukua thirikari nithwe tayari tukompensatira murithi ura wetu urororo kunkana thene te magaindi ombino mwana mundene ka thirikari teka kumira muntu munde nowe kana uura tonoro na musuni kwena miaka 3 gotorwi na ata magaindi yatora miaka 3 antu yatono thirikari yachukilikirwa onto anto beto bagoro abeto magaindi bonkori are wasiri Murukomen uoto mete baba kunegelete medo no te batoma be ya kweya guthiata ng'ombe ici ato cieta batocogeria na bari are na nicieta no tera bathiata to icoka no gacieta ikaora ikero ikora awara ici rawere Ruto bwana Murukomen yo owera twao gacharo gero tweteke batute to gwithirikare ku na ng'ombe ciato tutaguthiaterwa na kire arithi bande bawete orithi bukethera bwikirwa siasa ukaita kara murithi orowa ende nire atongori pamwe bomba kwithira bayukirie ciongo ikate siasa no to batu tu arithi barabara ya ng'ombe na itu tuise barabara za ng'ombe na chini kwenda huku mwa siasa ra umerwe mira
ndethie cietu ikajugwa ciacene kuri antu bate wendi bubwea bara opposition ukona muntu ri antu bara atari na bagiriro ne rugire na rogete TV-ine biarogete we ni kuroga gwethia atia kuwirirwa mantu yara theria atia na no tonga bwetu bugwethia atia bugura antu bau inkuromba antu begembe babolelie na ritho ringi na riu ende ne bakwabo batina witekio na thirikari yikwa ende na bari tayari ni kwibebela nontu batumba kwithira bakirira ntuko na bakinya beto manto mwakire wasiri wa ukaria no Kipchumba Murkomen na kumuria ate nomba kwithira kiliunga nteriri kwenda operation kanira sethirite sina wagagi bokaria ende yote kubwitha sikaro bi manto yakoni ukaria na ramataunine meni kuona unande kuwe security ntego mnya kuma ntukwira ntu barorwerwe amundene kinantuba kethe kandere meto nukinya ye yayona imbibira karikire biongwa ureka kuibwa tia utangazo na kameme ureka kuibwa tia kuona biombwene na ile sauti moja tunasikiza CS akisema anasema amani inarundi Meru, ng'ombe za wa Meru sitarundi, lakini mpaka saa hii hakuna. Kwa hivyo tunaambia mheshimiwa wetu Tinjei aendelee asukume kabisa, na ile siku atakuja atuambie hii serikali haitusaidii, pia sisi tutatoka kaikura kila siku na tutomba tura kurira kila wakati kinya batu tura Meru ituthura na raisi na thirikari yaku tukia kuthura utitwenda batu ora muyumbe tu atwira tukathiatira nkiripotera Meru TV kuma Rwanda rokubusera ntobeto ekiongo egemena beta mukiri onkonja kuma ntere she gembe twethiro tukiringa gataroge tomwe ko twerekere monka ntere echia atigania nerea akari kuma ntere chiki guchwa ndene kichika bunge getigani east ne bachumirite na kuga ati bate kwenda okolea ya kawira mwangaza gontokoko ntuko ya kiumia kulingana na karibaba bakiarepo geta ati kawira mwangaza kagita na kariare governor wa county ya Meru kutote thukinyapure kubomba kwethira bakikunekana buku mania na utongeria bwawe na nande bate kwenda okolea ntere izi Rire ora waringa bana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza tumirite akethira kireta mubango yoke okola ntere cha kigusho giciombio getigani isti na nda kariba ondi bachumirite na muthuro na kwira Kawira kola kinyithe makinya kuntuko bagio bate kwenda okolea na baisazo abura betithitu na mbere ni atongore bo bakinenkania mukana kiri Kawira atega kwithire kinya kuntuko akona bra mutang'ang'one ngari ne monki tokae ka thingu twegime ntuko Kawira to windane ao njara kwa njara kwa chiongo na tutetegeria na inya thirikari yethere itote ya thirikari ya Meru County na thirikari ya Kenya batu Kawira oke ya thirikari otwelethie tiangasi tutetegeria nya twelo tiangasi twako watanjara nonto batu mendeleo yara yakuremerete iyaronegere kiuswa Kawira batu tukwekiumia tuti ukwenda kiuswa oke ya kwithira Kawira oke ikwithira Kawira ngoira twawikire tokuringira kura cietu wa ngavana tuono kuma nthu ukuma nkoma mwananchi awatana na MCA na mtu awetwa seneti twokura ngoira tothai wina ngoi cia plastiki ngoi cia plastiki tutita na roembe tutita inana sumeno tutita inya kimindo ngoi cia plastiki Kawira ntukwe kiumia tuiwatana ndwara u tuciike ka ndwara ucoke wi mukune kwenu tueterete yabone bo otentu gyo twangangia Kawira yo muoyo yotereta thine rumo choko yoku yokamakinya ntu bakwenu to muntu wothe ya na wore Rwanda tethi antu ba Rwanda reka na batu reka na MC wetu amuchubura renge na mbere ngoi njia no toimukoro maendeleo ito mwailetia na metho na ntuko kuoke ntuko kiumia weya tuko na we pamba tupamba weya na ngari weterete mama okeya ndi mwagoro lakini kukuria buru ndera turaibirwa ati no yete kiuchwa ituraibirwa tutiwiritwe na twena uchungu na muthuro ndene nkoro cietu niguo loi na tuya turinganirite akuru na ekuru tukiwa akatukwa warning ukia kuya kiuchwa utwata kipindi kina gyoka mutuma ngabana ona mweru turerwe itwiririte akatutangwine na MCA wetu wa kiuchwa na nande atukuromba neti yo kinene weithoite na araburi kanorie na rorithite ng'ombe ciaku
kanorie ngui ne ciaku endu batu kiuchwa tutikwenda wiyo tuthukiria maisha. Yes. Gavana urari kuo mutuma ntwethingia ya kabobutiania karibaba uite kwina thiri kaunti ya Meru kuma kawira Mwangaze kumba kwithira kiritwetine na bati kwendethira kibaretera serikali ya ringi kuntune ku bakimurana yatongore bo kanya bethire bakibaritira ngui Kawira akeya kiuchwa ukithangalania na nathangalaniria ria mutumeya utuma loibo kwendeya otumbo ni na njara Engabana wetu mwero loibo kona naramberia ngwe ibo kwenda ritangwe atu torua Kawira kethira webenu wakinya kiuchwa ketu ibo loi Kawira kethira webenu wakinya ko kiuchwa na okeya kulo wakinya kiuchwa ketu nonto Kawira no kuanda tanwa kinya tuto ko anda tanwa tisakawa nonto bato shumburira MCA beto bara wawira ne bawonka wenda kurania bokorania nabo tisawa loi anto beto nende tu kwira buru manto yaku aweye kigochwa wandi uti maendeleo tuona tutona roi tutona kinyate sibitare bitona ni condom badu mwanka thai wathanine bo mutuma itwonete ngavana mutuma na kwaraniria na MCA baetaniria ngavana mutuma na kwaria boya wa badu the former governor kethira ko kwenda kuya ringi no ku 2027 ugeya watu kuja lakini ground itaongea kana tibwo loyo ground yetatia ikaria tuwe governor tutio kuthura the former governor tuwe mbiroro atwe watu wakiochwa wandi tuweza watu tere yo mbiroro katu mbiroro batu ndio tokwenda batu na tutere yo mbiroro tore anto sawa na tore anto bathomu batu bitu enda imaendeleo bita kuromba rekana governor wetu mutuma ntoevinge mwe kanya rutere wa Merongwe MCA wetu kanya MP betu kanya nonto warema omeba tutungo toka awe bona ndiyo ndizi hospindi osia chomgindori okenda ndamu yote kakiochwa tangira mamo nonto ndro ekaruwa kwenda kana bode ndro yetatea ekaruwa kwenda ndro yetatea ekaruwa tukuma mamu arathurwa tutamona kiochwa nyantuko imwe inye mo buru yongwa na myake ele kuthira ekwengore nimbia yirete kobia yirete na batu tukwendro aswa tukwendro gacho twe batwe tutura kuigwa njira ba muthara tukaigwa njira ba buri njira ba nkobo ni tontote ya kiochwa indere ngoiro yete kiochwa batu ende botukua mama ngabana tabadhale kethira na nkobo urwa no atongerwa nyonto elia we ndo na atongwa Nkiripoti la Meru TV kumatiane mbitanda msimuturia wa Dhirinja. Tukerekana na riboti ni ati ure wari munini wa rais wa ndegure ya Kenya Rigathi Gachagua ntukwe na ruano mbere kwethirwa akiruguria kiama gikero ni mambura jaraja kukari ntere cha Lavington ndene ya mushi munene jwa Nairobi. Kiama gikero kire gikethirwa gigitongero ni Rigathi Gachagua kire manyakana ta the Democracy for the Citizens Party kana DCP akiaria kagitene gakuruguria kiama giki. Gachagua na ugita ati nethiritwe agika mishemenio kwa kagita kamieri itantatu na atongire kathumba mbere ya kwethirwa akiruguria kiama giki. Kire bamwe batongire baraba kethira bagitongire kiama giki kia DCP ni amwe na Rigathi Gachagua uranwa mutongeri wa kiama giki munini wawe aramanyikana ta Cleophas Malala Kit Oruguru akethirwa akijukia kanya atamutongeria wa ekuru ndene ya kiama giki atamthigurune uria wari waziri na kurukisine twa Meru Mithika Linturi na wanankeri kanya gagutwika mwandiki munene wa kiama giki kia DCP na muthe maina kamanda arito eminent persons chairperson baba ni bamwe batongeria ende atongeria kiama giki kuringana na ora Gachagua rekerire na atongeria kathumba baraba kethira bagitongeria kiama giki kia DCP uzo ni ugwatinda ntereo cha Lavington ndene ya mwisho munene cha Nairobi. Membership kisha uchague Join Party alafu weke jina la chama ambalo ni DCP kisha Democracy for the Citizens Party DCP. I detest lies, and that is why I disagreed with the liar number one. We finally have a political party that belongs to all of us, where every Kenyan is treated equally. Our new party is Democracy
for the Citizens Party. Our party slogan is Sikiza wa Kenya. But if Kenyans want, they can always interchange it with Sikiza ground. Our party symbol is a listening ear. So, tukisema DCP, unasema Sikiza ground? DCP? DCP? Ama Sikiza ground? DCP? 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 Tuko hapo. Our party colors are neon green, brown, and white. We believe as a party every Kenyan must be listened to by their leaders. This listening must not just be listening for the sake of it. It must be deliberate. It must be planned. It must have a purpose, and it must be sustainable. At no one given time in our leadership shall Kenyan be left behind or remain unheard. Honorable Senator Franklin Medeka Linturi from Meru, National Organizing Secretary. Mr. Andrew Kiplimo Muge from Uasin Gishu. Mutageri wa Meru TV unaokothirwo gitinda ntere ucia Lavington kire mambura ja kurugire kia magi kiero kira kiombete kwethirwo gikurugurwo ni Rigathi Gachagua uria wari munini wa rais wa mdigoro ya Kenya. Twetana mbere na nteto cietu na twerekera Monka County ya Tharaka Nithi. Nira MCO wa Dia Marimanti Roger Kennedy Kamunyu ntukwa narua no mbere kwethirwo agitongeria akari bawandieze kiri maandamano na kiri maandamano zaza bombete kuga kana bombete kwethira bakiuga batere ya ogoti kire thirikari ya county ya Tharaka Nithi. Kamoyo akiaria arenda ne thoko ya Marimanti irene thoko nene ntere cia Tharaka na ugitate thirikari ya county ya Tharaka Nithi runguro tongeria bo governor Muthomi Njuki Inubata kwethirwo agitazaniria kariba nterizi na nkuruki kurega kubaitira ngoge ni aranandi bataririte manto kathumba jaraja tumite bauga bateria ugoti bakiuga barabara cia nterizi ni chembete kuthura chikithukanga na nkuruki kinya thoko itembete kuthura gitungatirwo ni thirikari uria gukubatara agiteno kau MCO ujo na ugete na ezanire biume biiri au kanyuma na umbete kwa thirikari ya county Tharaka Nithi ni kenda ikamba kuthura kibanga ende monkera nande gutoke kiombete kuthura gikithithika gintu kire gitumite bota kariba wa Dia Marimanti bauga bateo tana mbere kana bateta na mbere na kuria ugoti kere thirikari ya county ya Tharaka Nithi. Mwandiki wetu andato kumanteri undagara waigona na ripoti una njira entariro bimya bire mse wa Dia Marimanti Kennedy Kamunyu na nkere thirikari ya county ya Tharaka Nithi gutigera ne kuruthira wa Dia Marimanti maendeleo na waya kwithirwa tugu amba kwithirwa kinga kuria sasa bikinyete muthia ntigo ya emunde kiamberia na thoko ya Marimanti arombite kwithirwa kioria biashara batikethira bakiria goti monkari la thirikari ya county kethira kibathikeria kirigithia no arira wewe ngwa gachoka kurugura thoko tie mu biashara batiri kwithirwa gitwo goti enough sigana aguto akinya muthenya we mbe tore ya Marimanti nyo headquarters ya Ward na yo headquarters ya Tharaka constituency ikato kwenda gutangaza na kundikiria ya kwamba kuma embu wotire ogoti kinya boreko whether no ogoti bwa market changes whether no ogoti bwa license fees whether no ogoti bwa sales na kando kia kanyaka mbuge those spikes ilati access points ile Marimanti sete na everywhere else in Marimanti ward kumende ndienda kuchiona sile open ezo lincha mudanga ikaroma mudanga ikadhi antu baba kwendia ndengo na mtoroko na mwere na monya na baba kendia
batakwenda kinyaka nyamo nonto nabo iba kwenda kuona unduma iba kwenda kuona services cia ogotwara betu batuta Kamunyo arandamanite na ntongoria mwanya mwanya kuma Wandĩa Marimanti arakinya babombete kugwata maruru ari ruru niogota chairman tukoririkana mugomo ogomoketwe wa korea kura thokoni na kinya kwa SBP kagoro chairman abotangacere bwera mugomo bombere kuria kura chairman abweria mugomo kuthira ene newe muntu arethora ndukani akaregwa kinya license ya mwanka muthuru na oronge bure gwenda tunukere no kweno ya milioni 300 na gwerini kuendelea corona drainage enu gwera ya national government kubwenda kweboria county government yerotheti hata gutoko gatorwendwa na baraba ututethia yare yore andwa nikenda tomba komba muthenya gwa munde gwego tutiro ni bamendereo menya ntu beto bari ogoti wana Kaisari ari aba nonto kwe mantu arodagira na ntu bara ba Jerusalem wo duwe don gwego tiro da mendereo ngabana gwetu tutieta yare kuri ogoti bwetu naino munde atubamberia kuthongera ndukani nyanya ciao igekinyangagwa na thokoni antu bakenyangagirwa into biao toreku muntu nakarĩa mũciĩ wake ndenda kũbwera ya kwamba mantu makore ogoti kuma mũthĩ wewakaba tũthenjathangara tũrutwo gwa mũnetema haragara kanjũri gagatũrũge bũtũtiri ogoti ũkegũtire bũthirikari ya Mũthomwa Njoki ĩgatũrũthĩra mwakana gũtwĩra rũi metho mumaro tũrĩka tũkwenda kũrĩ metho kaĩrĩ Mũthomi Njoki newe nende aringithia mthegera areta ringithagua biashara na babatatiwe nyuma bagekera mutege turo kemara bombete kwethora bakiuga bakathingatira kinya ria MC wao Kennedy Kamunyo kutoka bwana MCA naomba kile vitu imechukuliwa kutoka na watu wa council saa hii naomba mheshimiwa ende rundisie watu wanalia hata watoto ni watoto wana kitu mtu anaenda na kuto kwa nyumba yake hata baadaye kuongeleza mtu vizuri ni kwanza kupiga mtu halafu toe pesa hiyo pesa ni ya nini Marimanti mheshimiwa wetu hatukuruhusu watu walipe na tuna hiyo hata tumeandika barua mpaka nazo naongope kwa hivyo hatuna uoga tukiongea hapa Nasema sasa tufuata MCA watu, mambo ya kulipa duka hakuna, saruni hakuna, kwamba hakuna, hata kwa CEOs nimesimamia upande wa CEOs. Na tabia ndo beto mta kwa yokwera kwa bidhi ngoko bidhi mbeto ndi. Ati yake na dena MCA mudango yole agwa. Na tete ara ntoka kumte wangu. Na tuinyagerwa. Tabadare wewe mukola gotugera mbu. Kinamo danga nugerwa mbu. Kinatete nugerwa mbu. Kinatyo gotwe nyomba na mandukani tugerwa mbu. Tumenya ngejo torage. Otiani ndalatia bantu gotiere. Otiwa ya gwarioka. Wewe kama mkola tigatigidie kongejelia. Elale muimba torege. Bwana mheshimiwa Kamunyo okoroda bwega. Nengo chieto no twende na ngoroko. Hato kumaro kemendani. Tugakamata na mugongo. Ibikira cia todagera. Iko igakorokera. Kuma Marimanti kichigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna kuma kaunti ya Tharaka tucokerekire kaunti ya Meru twerekere monka gicigo bunge kia South Imenti ni are bamwe ba bithaa kuma kaunti ya Meru bareo mwerekeria munene walika wijekene tamugana mbabu CCM wa Kithomo amona CCM ambeo mbethi Elias Muregani bombere kuthira bagi kinyantere cheme kombone gutaka irabu birabi kwendia nchobi kiutate na mawatho nibagwatete nchobi iraikurukitwo ni Kagita na kuga ntabara bonde bombete kuthira bagi kirompini bakajukirwa itagaria rake watho ngorokia bithaa baba ni bombere kuthira bakinga irabu binana ndene ya nteriji cheme kombone ni are kuthira takone irabu 13 birabi thagara bigitana ngoge nteriji cheme kombone Jeff wagetuma nombera kuthira gikinya nterizi na gotubangana riboti unanzira entare nyuma ya bamwe bakari kuma mikombone kumira na kugamba nicho ire nyingi kiri tauni ije gukira hoteli
muthenya jwa narua maabitha kuma thirikari-ini ya kaunti ya Meru ni baumirite gutega untu bubu batongeretwe ni Babu Muguna, CEO Rico Bond, Minister wa Nthuki Mbithi na Michetho Elias Murega wamwe na Minister wa Kithomo. Kwou kirimba 17 timu eje ya tigaria mba inyanya iria ikomiti standard chionde na iwicho ikenderea gwita ngugi iwinge kenda tukwinga with immediate effects gicho ijere touga ndagitari eje ategeo public health one kethira chiabua imwe turita tukethira ichi na mita nyuma na nikumamaniana kwa mwana ekurukira kire arebi inge tukethira utheru butikung'ana inge iga corridor na kurigaria turiona na twimenyithua ati rira inspection team ejete muntu angaga kuromba guntu akathithia gukathongoma mono akaewa baruga kuma au achokaga koridone kwenderio nandi tukethira untu buu butiumba gwitania. Nkuruki maabitha baba ni bagwatite nchobi kathumba chikurukitie kagita iria na ruga ya kimonimoni che expire inya chena nchobi che expire mwaka ja 2024 na no ikwendwa inge che expire 2023 na no ikwendwa kwou no mwanka mtojou ajokirwa atua other than kuinga tukathingatana nwe nontu bwa kwenderia antu gintu poisonous. Kiri bara nabo bethirite bakendia nchobi iji batea ibaruga ni thirikari ya kaunti ya Meru. Operations cia ba itirethirwa cia license i Meru County. Koyo ne bateri kwethirwa ikimenya agencies iria ciina enforcement imenya operation cia more than I think wa 5 iro operators itina license. Na iu chionde touga from immediate enforcing officers but take action. Anybody who operate attain a license that is illegal na ito condemn na to tolerate as a county government. Ko mbere ma iuchionde action igatikirwa bau bonde. Bakirikiria baruga mutaratara jojo jogeta kona chonde cha county eje na kinya kuria maabitha bakethira bagikirwa myuko ni ene irabu bibi. Yo kuringa thimo ukiuga na ndi tukabire bamwe ntikwenda kugweta marieto erethirwa iyo ni ndi waziri erethirwa no ri kuna ari eguru ukagitoringa thimo against the junior officers akiuga bukaingeze tigana yeze akuna manto open diogene oto agita diogene ko wene bode nara bale barabo tuthikira urethirwa igwo gwita biashara uri omwo o county uri omwo thirikari nene manti zauza ndowe wetethire kethira twaringanira thimu aja ko kwambiria eguru gweta mwanka ndege chibo ukagita muntu compromise sheria igintu kiambere na ukagita muntu compromise youth beto bakwe inchobi na tenture ne yake tuitite round the whole county kwou o kuiba daio tuthigiritie kana atuangaliete KTV tuiyete round the whole county na in case tokaumao bokaibwa kwe mtu choka kurura bas itoinga please wena namba cheto turingire. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tugitana mbere na nteto cietu ni ati atongeria amwe na biashara bantere chia charia ndene ya gicigo bunge gia Central Imenti ni betikirite kuria ugoti kiri thirikari ya kaunti ya Meru na bobo ni nyuma gukara kagita gakaraja baregete kuria ugoti bobo jeta nyuma ya mushemanio na atongere kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru na biashara baba arabonekene nandi kwithirwa bagitikaniria nkoroki atongere baba ni betete na mbere na kumeneria antu bakai bara abakuga ne kaba kuregana na untu bobo.
nyuma ya akariba ntere cia charia kuithira bakiuga batiri ogoti kuona batironaga ũteithio kĩthirikari rera kurukire ngavana Kawira Mwangaza na ndindi bathithitie gĩkaro na thirikari ngavana Mũtumanto Ethingia gukurukira atongeria thirikari neiji na kuga na ndindi bete na mbere na kuri ogoti na bethire bakirigira witi na mbere ntiriji oni mbeta wa Simon Kaburu mu biashara ya sharia mbere tunakwitira muno atuga twemeri sore no ntukwa ura turagira tuna mushemano jo murongi sana igoro jurea turere kaniri ye batwe akariba sharia kamitire durirwe nikenda tukomba gukara na tuteganira mantu madina ya sharia madina jara twakinyirie methene ya county na twaria buru na tuga tuthithirwe sharia kulingana na uria thuki igoro turethera tuna mushemano jo muthongi muno na CC wa trade amona mheshimiwa wetu bwana Njuki na twakurukia buthongi muno ati maendeleo jara tureteri na twatariro jo na twajigwa na CC ya turomba itwetekerie kwithira tukire agogoti kenda thirikari ici njeru yomba kwithirwa ikithirwa twitaniritie nayo ituretikiririe na twauga narwo thainya tuketha twina mucemania ra thokone kenda tumenyithia akariba sharia twetinde tukanjiria kuria ugoti na kinyanyambo ile ya sesi narangirene nacio eria ba biashara nteriji ni bethirite bari na igita rito kuigithia akari akuona nyuma ya mucemania jojo wangwataniro ni juithirite jukithukirwa ni antu bangi bara bethirite bakienda kuorio ntububu wa Murikirutere itwarikanirie batwi tutire access kana lessons ndene tauni ya sharia lakini muthenya jwegoro iturarikanirie na thirikari ya county ya Meru that tukambiria kurea nontu bautwa promise na promise iratonya kibatwi twetekaniria na thirikari nontu bwari governor wetu ni reverend urorejire kunderiva message that maendeleo yetu jageta na mbere ni reverend Karo so mwetururwa magutoa wa Murungu batu twe committee ya sharia kanta uni nde mutongeria urandirondi tutemenya kurega na nande turabangite uria tabi muthenya jo narua uria tukaria na abiashara ura tukambiria lakini mushemani ijwa njai kirwe ni hooligans baute antu basharia ni mushemani banja kire mbere batwe tubanga ura thirikari turarikanirire na ikyo tumire kugia na nteto narua ya spikes sikamato cita na antu barabejere kuthithia ora kuthithikire so atukwira thirikari ya county ya Meru gukukwira ngavana wetu ntuithingia batwe twe committee ya sharia o musimamo jo turaririe that thirikari nite na mbere kucorrect revenue ndene town yetu na oba tuthithire maendeleo katukuga no yu musimamo joto na ibendere o bwega atongeria baba ba biashara ni bethirite bakithithia mucemania yungi na kuga baba gita na mbere na kuria ugoti aria bameneretie antu bana baria bakuga nibo bakujira akari ntere cia charia batikeje kuithira bakiria ugoti akuma ntere cia charia guku ni wandi ya Mwangandia gicigo mbunge ge centriment ngikujiria ntatori to wandi Patrick wa Stella kuma ntere chacharia riboti yo ya geroria wa Stella yegie ugebo akariba na biashara twerekere kiri gicigo bunge na kyo Kebori ni aria akari kumantura ya Njuruta irere ntere chiaru ire rwera ndene gicigo bunge Kebori ni bone ni kurega kunganero kwa mana kiriro gikinene ni kirabo ugete ibethirite bagiteza ni ruo ni thirikari ya county amana thirikari nene kiri manto kathumba jegie witi na mbere kuringana na kariba baba taririte thina ira bagukurukira irio thina ya wagi bostima na nkuruki kwethira batena rojo roko batetheria kunywa na nkuruki kwanda emera biao nera ndi barombete atongeria bonde kwambiria MCA ajumbe governor senator na nkuruki thirikari nene gutigira ni baguchokera nterizi na kubatetheria nikenda bakagunika ata karibangi ndene ya nthiguru ya Kenya mwenda ulaibuni kuma ntere cia bore na kurikithia ripoti yo
akaribanjoro taruire rorera ni bakutheta nonto bo thirikari nene amonere kaunti ubatayanĩria kuntu ku bakiwa babateona mirandi eweti na mbere ya stima roe kana kinya ndawa gere cibitari cio untu bakuotewe abona kinya nyuma yo kuroka kainda kuringa kura rutere rwanjirota utestima twena cio na ikinginya bia wira miaka nenda rundi mwanka thainya thimu tuteona bio chanja tomba kwari kinya ndeu njebo mbere ndeu mbotaunini o kinya na bate kuthithia o mwaki bara baingi arimo betindo bachokinjira nonto mwana ateonere bia kubuethia nini bia kubuethia o mwaki mbara bagura mauta kinya maguta yango tutekinya ile ya kuwatia ntandekera ende MP tuigerwa kiao njirota dispensary kuna transformer antu bare be within area eu batathimirwo stima na ito kuigwa nange iba kuthimirwa jakonyo iba kuthimirwa stima inde batu transformer twene au na tutekuja kuthimirwa batu itweta kilomita 1 gucwa ruji no nturuji rwa tukuya iru nonga ruji rwa sepa na tweta au kilomita 1 tukiona ruji tubana antu baere antu barasta ana beto bara marasta tiku ikwenda utinyosi kuma gweta roire ichiringi 200 koje 200 utata kwa nyondo chiringi pepte tubatu na ngogi nyingi otubeta tugita twinenya tunduka twakakite ija na ugo utomba kwa twinenyo cito itaera ngogi na ndroje naje oteroje twena ruo mwanka thaito tarita ndroje mikongo mama maburu mtojo kabisa ipana ndro ibwaga nonto ito konywa cio lakini jau jange ciojorerio ora to kuigua ende ipana ndo watu ana ano kue ijo toja wana au ange wa wethera inge ibwaga tonga tokauga family planning ne bui uate abuere ake bone aria nabo bathithio wa kwena sare ndi mto mwethe buru lakini nyoke thoi na kasaruni gaku utitethio no ntote stima Anthony ubarira thina biongo mitundu twene indi ethwa na mbi na rero mbareo kire thirikari ni utiele ibobalika na weti na mbere ni kenda kinya babakara ya Kenya bangi koro mathikare kunandi ni utegere muno mantu ne stima mantu ne aroje ibambirie kumenya dispensary njirota nare gaita roje no ntuitwije dispensary gwekeja kuona roje anto bara be within area no ntu ne kwenda thine roje ba kuona roje ni nkuromba county u na national aki otoke otegera project ira ne chicha stima na gwikira kwena ndegiro akigwata sijui nde wancho ribona gwikira ona nde nkumuromba buru na nje gitio MP wetu na utegera aguo nontu nangi na gwikira lakini atukoromba watu na utetheria aguo katikati au nontu tiki katikati akario karaini ndunjo mananjiro tatu ati katikati au kwa watu wana stima manthe yote namba karabwega turiuga kinyete rwakawira na retere mutumano we wikuthai public participation ira twathithietie mantu jara jonde itwakurukitie mantu ja stima twakurukia mantu ja njireu kwa bagatutejaniria itwendere na kwa jange ja kuthithua jara jatejaniru ibatu itatuthithie public participation ngi kenda tuga thina cietu gavana tokoromba bonene monone shimarere nene tothikere itorotere rorwa njoro taitumiete mono na kato kumia kungwa ekoronda kwera rasta ni ira korere kato gweta kwenjo na araroire abetu nyarimo bareta baona intumi bakona biefane nonto batabiona ko ituretore stima kuntu reporter Meru TV kuma roire rwarera giciko mbunge kia Bore mbita wa Mwende Walaiboni. Waziri wa ukariba ndene na wathani bo matura Kipchumba kana Onesmus Kipchumba Murkomen anombete kwithirwa akiriunga kaunti ya Isiolo akiaria ndiunga eje Murkomen anombete kuga ati nandi naejene kanya gantuko ithandatu nikienda ibande byumba kwithirwa bikinenkanirwa na bobo akiuga thirikari gatigira akaribaba nibakugunika kagite no Kipchumba Murkomen na atigite ekira werane akariba kaunti Isiolo na kubera ati thirikari gukurukira rwangi kana wizara iria atongeretie igatigera kuri na ukaribu kung'ana ndani ya kaunti huu ya Isiolo. Bobo nipo ugeba waziri Murkomen. Tukikuja mpaka huko mashinani itakuwa rahisi sana kuregister watu na tayari documentation na information yako inaenda straight kufikia Nairobi. Mnajua ya kwamba saa hizi inachukua tu siku 7 ndio kila mtu apate ID yake, only 7 days. Lakini kwa sababu niko hapa nimesema hii ichukue tu siku 3. So Tuesday, Wednesday next week, kesho Monday, Tuesday, Wednesday. From Wednesday next week mkujie ID yenu. Kila mtu ukujie ID yako kwa hapa. Hii kiisha saa hii ukipika picha tu kwa hapa inafika Nairobi directly. Next week Tuesday, latest Wednesday, you have your ID, you take it home. And then now you can apply. We don't want a situation where watu wanaenda campus, wanaenda college, they cannot apply for loan kwa sababu wanaambiwa hawana ID.
kila mmoja akuwe na nafasi, na wale wana apply college, wanaenda safari ya kwenda nje, sometimes wengine wanaenda kusafiri, tunataka wapate nafasi ya kusafiri bila kupata shida yoyote. Kwa hivyo Isiolo, mubarikiwe. Tuko hapa kwa kazi ya jukwaa la usalama. Tunataka kujadiliana na wananchi kutoka county, kutoka sehemu zote, chiefs, assistant chiefs, OCSs, wananchi watano kila division. Tunakuja pale kuongea mambo ya insecurity ambayo inawaumiza watu wa Isiolo. Mimi nikiona vijana hawa wadogo hawa nafurahi kwa sababu nimeona sura zao zinang'ara. Lakini kuna vijana wengi wameharibiwa na madawa ya kulevya. Kwa sababu hapa Isiolo tumekuwa na watu ambao wanauza madawa ya kulevya. Na nimewaambia askari kwa hapa, tulishaanza mambo ya inaitwa crackdown. Na tutaendelea na hatutaogopa mtu yoyote. Kwa ile crackdown tumefanya hapa ya Operation Ondoa Jangili, ikiwa ni mambo ya madawa, tumehakikisha tumeshika maafisa wa serikali kuu, polisi, wengine ni county government officials, and we are not going to stop until we protect our young people from these pests that want to destroy their lives. That is our responsibility to make sure. Isiolo is one of the most cosmopolitan towns in the country, and we do not want that cosmopolitanism to be used by interested parties to come and destroy lives of young people. And I have also told your leaders that even as they have political competition, we want Isiolo to be a peaceful county. We want to make sure that everybody can ask for their vote and campaign in an environment that is safe. And we are not going to condone any leader who is going to mobilize goons and gangs to fight another leader. We will not stop at anything. We will do everything humanly possible to ensure that our people are protected. And we don't care about political affiliations. Ours is to keep our country safe, and we must do so because that is the job we have been. Tukirekana na manto jau jegie ukaria tutageria mataro kirembe umbithi nera mbitoa ni ritito kirembe umbithi na mono baraba kwethira bakiambiri biashara inini kwethirwa bagitumira mbeca ciao uragu kubatara na kuruki gweka mithithu ni kenda bakethira bagitetheka kiri biashara ciao kiri barabe na biashara inini ni bombete kwethirwa bagika mbeca ni kenda bagatigira ni bagukiria biashara iji bobo ni kuringana na mutongeria wa gikundi kikumenyaka 20 X Enterprise wingine ta Eunice Mburu orao mbeta kwethirwa akinengera mataro ya biashara mbeo mbithi ndene ya kaunti huu ya serikali. Biashara banini ndeni ya muji wa Chuka ibarutanitwe bonabaumba kwa iga mithigo kumanya na biashara irabarutaga higi kundi ga 20X Enterprises kengo baumba kurugamira bongo batakuthukia mikobo. Na tumekuja kuangalia watu wa biashara wanainuka wanaweza inuka aje, wanaweza benefit aje kwa opportunities that are created by government na pia the opportunities they create themselves. Kiaria Eunice Mburu ora no mwerekeria wa gikundi giki augite muno barurutana anto mantu megie kurekana na betting nonto ibayite kumenya mbeu mbithi baingi amwe na biashara banini no bakwinyangiria mbeca ciago. Tumewafunza that if you get money without adding value, it attracts a curse. That is why gambling, you find mtu ame win, alafu ukiangalia miezi 3, miezi 6 hana chochote. Kwa sababu gani? Umepata pesa bila kuweka value. Mweba baraba kuthomithagwa bakiuga kithomo giki kiri na uguni bona na kiribo nkona magana mairi ni ungendaga ngatumira makathira lakini umunthi ni nathoma mbeca itigantumire ni niyo ni cietumire buria nkauga wegwa ni bibute nkaiga bau wegwa ni bibute no nkaiga au igana na rio ngatiga no ntwa mucingi wa ruyu kolo innovation unto ukethira wegwa ni ta ukoba mbeca membe ukathi ukoba into tugengirie gana lakini ngombe ino ikoba bote kwena bantu bobirete mbeca ira kendo watwika atia ukabota ucicokia mbeca ira gutethia ni ile bende ni utatika muntu ande ni binu igagukwa abantu. Ende Eunice arutite mbito kiri antu bonthe kurekana na betting na kwambiria kugaiga muthigo wa mbeca inu bararuthaga nacio betting. Niko na mwito kwa wafanyi biashara, tafadhali ukipata hiyo mapato fanya hesabu, save. Hata hakuna banki inaweza kukupatia loni kama hauonyeshi vile hiyo mapato yako inakuja na ukue na savings. Usipeleke pesa kwa gambling. Kwa sababu hiyo ndio number 1
ya kumaliza biashara yako, na pia inamaanisha biashara yako ikiisha watoto wataenda shule. Wasipoenda shule ni kumaanisha the whole family, the whole generation is ruined financially. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Nkatho cia mwanya murimi wa mbogo kuma ntereu cia Tharaka kana kaunti ya Tharaka Nithi. Tachokere monga kaunti namba 12 ndiarire kaunti ya Meru ndene gicigo bunge kia North Imenti ni araba mweba mbeo mbethe na ngurukia biashara baraba ithagara bagikamatira antu gutumira wheelbarrow ni bachumirite na kwariria ndionga ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki ira erigeri kwithirwa kana ara erigeri kwithirwa kirionga kaunti ya Meru ntuku ya rojo bakiaraniria na metha nteto ya Meru TV mbeo mbethe baba ni bonanie kugwata mbaru Kithure Kindiki amuna thirikari ya rais William Ruto bakiuga ni onekene kwithirwa igitetheria mbeo mbethe na njira enene. Ntuku ya Narua baria basukumaga hurubaro ni bombete kwithirwo bakiumira na gukaribisha Kithure Kindiki ntuku ya Narua na kama kia UDA aria bombete kwithirwo bakiuga ni berigirite muno bakigundi kiao gikomba kwithirwo gigitegerwa bitawa Amos Karethi uni kinyani ndi mutongoria mbaka iyo kona au mbere buru kambu ende na kuirwa no ntubwa president wetu William Samoei Ruto kwithira atumite munini wawe Vice President Kithure Kindiki baba wetu twendete muno ndene yetu rarire turi akoromone batu atuwe twina kuwirwa tukaria nthaka cia wheelbarrow ibondo tutirimene andu ari kenda tumulikania anjenda ya wembere yari wheelbarrow transporters kou oni nkumuromba na iromba na kuinigia as our president ukumbuke hawa vijana ya wheelbarrow wengi wao wako hapa wamejitahidi sana pia wamejitahidi kujenga uchumi ya Kenya kwa sababu wao ni walipa ushuru na ulifanya vizuri sana kuahidi utawasaidia. Ile kitu naomba hata wengi wao hapa wamesoma wanaweza wakatafutiwa kazi kwa serikali hata kwa kazi za county wanaweza wakasaidiwa. Marito mbita weri kimuriki demu nene wanzakasha hiyo kona nyuma ya kwacha wheelbarrow to na kama wheelbarrow transporters kama kia tutombere kwithia tukiambiria 2023 atukiambiria 2023 tukiambiria nyuma ya wiki wa president wetu ya William Samoei Ruto nombite kwithira ikiluka na kurira chiondo tombere kwithia tumuringira batu tombere kwithia tukirwa no mwanka kwithia bona group yenu kwenda kasha wheelbarrow tombere kwithia tukirwa na turura group yetu ira tai na ruaye kuona antu banyuma yako au antu bantongeretie ndene ya wheelbarrow tomba kwithia tukilukira challenge inyinge challenge number 1 takaiche toko na nyuma yako mostly baba wanzo kona ni antu na family yao anoto ni antu na family yao tomba kwithia tukilukira challenge ya kwithia tukomborera antu ba pange wheelbarrow wao wheelbarrow tukombora tumia turi aga 400 ira turi aga itukulika nabo ega tugithura president wetu atugomba kwithia tugithura governor wetu atugithura MPs wetu tombere kwithia tubathura na tubathura tubathurire through thini ira twitatia ira tugilukira na batu tukiwa tuamua kuforma group yo kona u ithini ira twamba kwithia twitatia Mutegeri muthenya John Arua ndene ya koti aja kaunti ya Meru koti cha Meru mwakuru mwe uria ni okuru bwankuruki ya miaka 60 kana 67 nethiritwa arikiri koti ya Meru ni arakiri gambare yawe ombere kwithirwa akierenchanirwa ni wakiri wawe nikenda atekethirwa akibungwa kibungo kia ndene indi ombe kwithirwa akibungwa kibungo kia ome kuringana na wakiri mbete kwithirwa akierenchana mwakuru uju no ntu bwa miaka we kwithirwa 80 mono mwekoro umwe wijikeneja Alice Kagori ntuku ya Narua nombete kwithirwa aendene ya koti aria ni mwekoro mukuru wina miaka ikwirikana akwi miaka 70 na untubu wakiri we nombete kwithirwa akimwariria muno
na gwatuika akimurombaira abungwe kibungo kia ome o aria njanji ombire kwithirwo akiuga akaejana kana akagita igamba riu ntuku ya Jumaine. Kwa majina naitwa Mark Morrison Ashaba, nafanya na firm inaitwa Mutuma Gishuru and Associate Advocates. Pana ofisi hapa Meru, Isiolo na Nairobi. Leo nilikuwa nimekuja kufanya mitigation ya mteja wangu ambaye anajulikana kama Alice Kaguri. Kotini imetupea ruhusa ya kujitetea, jiambie kwa nini inafaa kuwa lenient next sentence. Leo nimeprefer reasons zangu za kwa nini nafikiria kote nafaa kupea Alice Kaguri kifungo ya nje, na nimeweza kujiambia Alice ni mtu ako na miaka ya 67. Akiwa 67 years, you're basically a senior citizen in the country, na hata ile nguvu amebaki nayo kumfungia ndani, it will not make legal sense to the same. Ukiangalia pia health ya Alice pia it's not the best, she's in frail health. So pia tumeambia kotini waweze kuangalia hiyo sababu ikisema itamfungia kifungo ya nje. Kitu kingine tumeweza kuambia kotini, tumeambia kotini Alice ni mkulima, na akiwa mkulima of course ana contribute kwa basket ya the food basket ambayo iko huko pale. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbitae msimu etongangi kuripotera ndindene ya mutindo ajoka ngangi koti nene Meru TV. Mutegeri kumania na ripoti yu ya ndene koti cietu tukathira tukiomba kuthira tukiumagaruka ndeka inkai ogeta kurajana tugacokera na manto jegie mithako uria kuthira tugwikira ara kiri Meru TV bienine.